masaha ya saa tanu kugeza saa munani z'amanywa y'uyu munsi nibwo haje kujya amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Twitter ndetse YouTube na TikTok. Haje gucacara amashusho agaragaza ingabo z'u Burundi zigaba igitero gikomeye kuri Uvira. Byari byitezwe, byari byarateguwe, byari bizwi neza ko isaha n'isaha Uvira yaza kugabwaho igitero gikomeye bikozwe n'u Burundi, ko u Burundi butagiye ngo buhereye cyangwa bugendere aho gusa byaje gutungurana aho ingabo z'u Burundi zaje gukoresha muri iki gitero ubwato, indege ndetse hakaza kumvikana amasasu atandukanye mu bice bitandukanye bya Uvira avuye mu Burundi. Ibyo byabereye kuri moto yari ivuye mu Burundi iciye mu kiyaga cya Tanganyika, ndetse n'indege hejuru bivugwa ko zari ziri kugurutswa n'abo bita Ababiligi. Ibi byose turaza kubireba muri ino video y'iminota 8 gusa, tubagezeho update za M23. Tukubutsa kandi mutarakoze subscribe ntugende utayikanze. Yari ku isaha y'isaa yine ishika saa tanu nibwo intare za Sarambwe zari ziri ku burinzi cyangwa zari zirinze umujyi wa Uvira baje kumva moto itunguranye iturutse mu Burundi iciye mu kiyaga cya Tanganyika. Moto zino zo mu mazi murazizi, zino zitwara. Iyo moto yari iriho abasirikare bagera kuri 4 bafite imbunda ziremereye cyane, baje kugaba icyo bita udutero shuma. Mu rugamba utu dutero turakora cyane mu rwego rwo guhangayikisha umwanzi ndetse no kumutesha umutwe kugira ngo ate position uzahera ahandi umutera. Gusa nyuma y'iyi moto yaje irasa cyane, bivugwa ko yaje kurasa abasirikare bagera ku 9 ba M23 bari ku burinzi ku kiyaga cya Tanganyika hafi y'umupaka w'u Burundi. Nyuma y'iri raswa rikomeye cyane haje gusotsamo cyangwa haje guteramo indege yari iturutse i Bujumbura. Izirasa cyane bikomeye, humvikana urufaya rw'amasasu. Bivugwa ko iyi ndege atari yarasaga ubwayo, ahubwo yari yaje iriho abasirikare bafite machine guns ziteye ubwoba. Nyuma y'iyi ndege rero yaje irasa mu mujyi wa Uvira, aho yarashe nayo abasirikare ngo bakaba 11. Nyuma yabo ubwato bwari bumajije kurasa cyangwa icyo kimoto cyaziye mu kiyaga cya Tanganyika. Gusa M23 nayo siyatindijemo, yahise iza vuba byihuse ihita isubiza kuri icyo kimoto cyari giciye mu kiyaga cya Tanganyika. Yabarashe umugenda gusa sibabashije guhamya intego. Iyo moto yahise ikata isubira mu Burundi. Ntibaramenya neza nimba ari iy'u Burundi cyangwa ari iya Tanzania, ariko birahamya neza ko bakurikije ngo raporo bakura mu butasi ko yaba ari u Burundi bwohereje iyo moto. Kandi si ibyo gusa, iyo ndege yaziye mu kirere irasa nyuma yo kumvikana ko urufaya rw'amasasu nk'uko amakuru ava mu baturage batandukanye. M23 yaje gutakaza igifaru yari ifite mu mujyi nyuma y'uko kirashwe n'indege Barundi, bivuga ko zari ziri kumwe n'Ababiligi. Icya drone cyo gisa ntaho kiri gukemuka kuko M23 ku munsi w'ejo yahanuye drone zigera kuri 2 nubwo bitacishijwe mu itangazamakuru, ariko abaturage bavuga ko uduce tumwe na tumwe zahanuriwemo baziboneye neza. Nyuma rero y'iriraswa rikomeye cyangwa y'irirasana rikomeye y'imirwano n'udutero shuma turi kuza mu mujyi wa Uvira, byaje guhindura isura aho M23 yatangiye gukaza uburinzi amanywa n'ijoro. Si ibyo gusa kandi bari bahanganye n'ikindi kibazo cy'abacengezi bari kwitwikira ijoro bagasahura abaturage ndetse bakica ruhongohongo abasirikare ba M23 bari kuba bari kuri patrouille. Bishatse kuvuga ko hariya harimo FDLR, Wazalendo ndetse n'Abarundi bari kurwana gicengezi mu masaha asatira ay'umugoroba. Uru rugamba rero rwaje gusakirana hagati ya saa 4 zishika saa 5, aho ikimoto cyazamukaga muri Tanzania, muri Tanganyika, mu kiyaga cya Tanganyika, kiriho abasirikare bashika kuri 4 bafite n'imbunda ziremereye barasaga abasirikare ba M23 bari hafi aho ngo ku burinzi. Bikekwa ko ngo abo basirikare bari batekerezaga ko hafi aho ngo ya Tanganyika ngo bamwe mu bayobozi ba M23 baba bahakoreye icyo bita ubutembere cyangwa bari kureba uko byifashe, bakaba bagiye kubagabaho igitero, ariko nyuma bikaza kugaragara ko amakuru bari bahawe afite kuba atariyo, kuko baje kugeraho bahasanga abantu bari ku burinzi ariko nta muyobozi uruhari. Bibaye nyuma y'uko umunsi w'ejo kuri update twabagejejeho bashakaga kwivugana abayobozi ba M23 batandukanye mu bice bitandukanye bya Uvira, bari bayisuye bari kureba uko ibintu bihagaze.
Nyuma y'iraswa ry'indege rero nyuma y'irasa ry'indege rero zari ziturutse Bujumbura zikaza bivugwa ko zari ziri gukoreshwa n'Ababiligi. Ahangaha M23 yahise isubiza vuba vuba, bivugwa ko indege imwe yaje kuraswa ku ibaba igasubira mu Burundi umugenda, ariko zasize zangije nibura ngo ibifaru hagati ya bibiri n'abasirikare bashika kuri 13 bahise bahaburira ubuzima muri ako kanya. Bivugwa ko kandi umutekano wa Uvira nubwo ucunzwe, Uvira ntabwo itekanye mu gihe ikiri kumwe n'Uburundi, kandi Uburundi ingabo zose ziri muri Uvira akaba ariyo zahungiye. M23 cyangwa M23 bivugwa ko yatangiye kwataka utundi duce ivuye muri Uvira. Bari bazi yuko izahagararira muri Uvira, ahubwo yatariye kwavanza, ariko ngo umwanzi ifite ukomeye cyane ni Umurundi. General Sultan Makenga rero yaje gutangaza ko nimba bikomeje kugenda gutya, nimba bitangiye kuba gutyo, barambuka ari nta mupaka bagira mu kurengera ubuzima bwabo, barahita bambuka bakagera ahantu bita muri Burundi cyangwa mu ntara zegereye hafi aho ngaho, bakataka bikomeye cyane, bagakubita abasirikare b'u Burundi naho bakahafata. N'ibigumya kugenda gutyo ubushotoranyi bukiyongera. Ibi bije nyuma y'uko Uburundi bwestaye imbunda ku misozi itandukanye, bugatangira kurasa ku musozi wa Kamanyora, aho barashe abaturage batandukanye, ndetse hakabera umurwano mu rwego rwo kugira badafata Uvira, ariko bikarangira Uvira ifashwe. Ngaho nguko rero aho udutero shuma Barundi ndetse FDLR na FARDC dukomeje guhangayikisha M23 muri Uvira. Kiriya kiyaga cya Tanganyika kukimanaginga na ziriya moto z'indwanyi ziri kugenda ziriho imbunda n'indege mu kirere, nubwo drone ziri korosha, ariko abaturage bari mu kangaratete. Nk'abaturage bari hariya mu mujyi batandukanye bafite guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Rero turaza kureba uko biraza kugenda mu bihe bitandukanye, mu minsi itandukanye, nimba uriya mujyi wa Uvira batagomba kuwutsimburwamo, cyangwa bagomba kuwurinda, bakarinda n'abaturage babo, bakarinda na FDLR iri kuva mu Burundi ikaza yitwaje intwaro. Biravugwa yuko kandi umuryango w'abibumbye ndetse n'Uburayi bwahise butegeka ko M23 irekura umujyi wa Uvira vuba, ndetse ngo hakaba hari ikusanwa ry'ingabo nyinshi zitandukanye z'umuryango w'abibumbye ndetse n'Uburayi, ngo zifite kuba zigiye kuza gutanga umusanzu bakamenamo n'amafaranga akomeye cyane, ngo M23 irekure hariya muri uriya mujyi isubire inyuma, kuko ngo yabangamiye inyungu ngo z'Abarundi ndetse ibafungira amazi n'umuriro. Ni mu gihe kandi Uburundi bufungiranye, tubibutsa ko nta hantu na hamwe bwakinyagamburira, buriya bwari ubwinyagamburiro bumwe butoya bafite, ahandi hasigaye n'umupaka w'u Rwanda, kandi twibuke ko n'umupaka w'u Rwanda ufunze. Nizo update zari zihari uyu munsi, kandi ntugende udakoze subscribe, ukande share kuri iyi channel yacu, tukurikije gukurikirana update ziri mu masaha ari imbere.